Odločitve so tiste, ki kreirajo naša življenja. V oddaji Klepet ob kavi predstavljamo rubriko Dobra odločitev. Boljše izbire za boljše življenje. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. Ja, če nimate urejenih zob, ne samo, da vaš nasmeh ni najbolj privlačen in ne samo, da to vpliva tudi na človekovo samopodobo, na njegovo samozavest, to vsekakor vpliva tudi na ostale stvari. Ne bi si mislili tudi na zaznavo vonja, zaznavo okusa in ne nazadnje celo na zvok. Danes boste izvedeli, kako je vse to povezano in za tale pogovor smo povabili zares izjemne osebnosti, ki bodo to tematiko lepo povezali skupaj. V naši družbi izjemni dr. Zdenko Trampuš, najlepša hvala, da ste prišli iz Zagreba, iz vaše ordinacije. V moji družbi pa tudi najbolj znani slovenski vinar, lepo pozdravljeni, dobrodošli, gospod Marjan Simčič in pa seveda gospod Dino Kušer. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Doktor Trampuš, za sam začetek, ljudje ponavadi prihajajo k vam, se obrnejo na vas, zaradi tega, ker bi radi lepo zgledali. Ampak vi jim, s tem, ko jim uredite zobe, pravzaprav ponudite mnogo več, odprete nov svet. Pa apsolutno ste u pravu. Na taj način ljudima vraćamo ne samo njihov novi osmijeh, mi im vraćamo i onu samozavestnost kakvi ih velite, vraćamo im također i sve ono što su sa tim izgubili. Vraćamo im onaj mir i onu mogućnost da normalno uživaju u životu. Kako to mislim? Pa naravno kroz okuse, kroz mirise, a i kroz zvukove hrane. Gospod Marjan, vi skrbno oziroma zelo dobro skrbite za svoje brbončice. To vam je izjemnega pomena. Če tega ne bi bilo, tudi vaša vina ne bi imela takšen okus. Ja, absolutno. Okus, bom rekel, pa vonj pri vinarju je to, bom rekel, brez katerega mislim, da ne moreš biti dober, bom rekel, tudi kreator, bom rekel, vinar. Predvsem v kleti so to pomembne stvari in tako da s tem malo je tudi dar, potem je pa tudi, bom rekel, trening, tako kot vsak, ko treniraš vonj ali pa okus, ko se fokusiraš in če to ponavljaš in se poglabljaš v to, se ti to izostruje in na ta način lahko potem zaznaš stvari v vinu, sploh v fazah, ko je vino še v nekem, bom rekel, zorjenju, v neki fazi, da lahko tudi pravočasno ukrepaš in na koncu je to en velik del, bom rekel, tistega, kar pri našem poklicu je zelo pomembno. Gospod Dino, vi že izražate to željo po hedonističnem življenju, da ga zares užijete. Če bi vam nekdo vzel ta okus in vse te zaznave, bi bilo kar klaverno, verjetno, ne? Ne znam što ima ljepše nego osjetiti onaj pravi teroar vina u vinu, mineralnost, a da ne pričamo o istinskoj namirnici, kvaliteti hrane, da je čista namirnica, da nema, da je miris čist onako, kako bi rekao, najljepše što može biti. Doktor Trampuš, zakaj ta povezava pravzaprav, ne samo da s slabimi zobmi oziroma če ni zob več, če so izpadli ali kakorkoli, ne samo da smo prikrajšani za lep nasmeh, zakaj smo prikrajšani tudi še za ostale stvari, zaznavne stvari? Pa u svakom slučaju, ako izgubimo taj dio svog tijela, taj osmijeh, odnosno zube, do sad su nam bile vještine jedine nadoknađivanja toga, do unatrag naravno par godina, bile su nam totalne proteze. Međutim, totalna proteza, mi znamo, prekriva nepce, prekriva dlesni, prekriva sav taj naš osjetilni aparat. Bez takvog našeg osjetilnog aparata, bez našeg nepca, bez naših papila koje sve to osjećaju i prenose taj impuls u naš mozak, mi smo uskraćeni za taj dio života.
da gospoda evo nemaju tako dobre zube kakve imaju, bio bi im itekako veliki problem da osjete onaj svoj esencijalni dio posla, a to je sljubljivanje možda hrane i vina ili, kao što je gospodin Marijan rekao, prepoznavanje određenog trenutka vina kad ono zahtijeva neku njegu ili nekakvu brigu ili nekakav poseban drugi dio u njegovom dijelu rada u enologiji. No, zdaj mi je pa jasno, vidva sta prijatelja, kaj ne da? Vidim zdaj, da podobne užitke recimo nudita ljudem. Mi smo prijatelji da pače i od kad se ne znamo. Naime, ja sam se sprijateljil prvo s njegovim produktom ovoga sa Opoka mi je njegov najbolji hit, naime Sauvignon koji je po meni, ne znam, ne znam s čim bi ga usporedio osim sa zlatom. Dobro, dobro. Pa ste tudi sami imate urejene zobe, brbončice, tiste ta prave urejene in zaznavajo vse, niste imeli nikoli izzivov s tem? Ne, mislim, da prvič zame, mislim, že tako so me starši vzgojili, da so pač zobje pomembni, da je treba pač negovati, pa tudi obiskovati zobozdravnika. In to sem, lahko rečem, kar bomo rekel, redno delal in zaenkrat, mislim, pač kakor je treba pač popraviti z leti, bomo rekel, se tudi zoblje, bomo rekel, se obrabijo, samo nisem imel, vem pa, da je to, mislim, absolutno vsaka stvar v mojih ustih ali pa, bomo rekel, na nosu, katera bi mi zmanjševala, to bi bilo za moje poklicno, bomo rekel, mislim, za moje poklicno delo bi bil to hendikep in tako da se tega zavedam in sigurno to še posebej dam pozornost in to treba negovati. Doktor Trampuš, prej ste omenili, včasih so bile proteze tiste, ki so prekrivale nebo in to je bil eden tudi izmed tistih stvari, zaradi katerega so ljudje doživljali bolj hendikep še na vseh ostalih zadevah. Danes temu ni več tako, ne? Danas ni več tako, danas imamo nove tehnike koje obnavljaju naš zubni aparat. To je takozvani All-on-4 koji ovdje imamo u mogućnosti predstaviti našim gledateljima. Tako da u principu kompletne zube jedne čeljusti možemo nadoknaditi tako da stavljamo temelj u čeljustnu kost, a to su 4 implantata. Na ta 4 implantata dolaze kompletno prvo svi novi začasni zubi, a potom nakon 2,5 do 3-4 mjeseca dođu i trajni zubi nakon nekakvih sveukupno 5 obiskov. Ljudje niso navdušeni nad tem, da bi imeli v svojih ustih 10, 20 in več implantantov. Tukaj pa dejansko tehnologija tega ne zahteva. Pa apsolutno. Moramo reći da ljudsko tijelo nije daska i da implantat nije čavao, jel? Nego je to jedan visoko specifični, kvalitetni, znanstveno iznjedreni produkt koji nam je danas omogućio da se integrira kao osnova sa kosti i sa tijelom. Znači da on ostaje dugoročno u nama i da se dugo i pouzdano možemo na njega osloniti. To je naš implantat. Na taj način imamo dobru osnovu, dobar temelj gdje mi stavljamo svoje protetske nadomjestke na njega, jel? Naravno fiksne, to su mostovi. Na taj način osiguravamo slobodu našem nepcu i svakako odličan okus. Omenili ste dober temelj, ampak ljudje pa včasih tega dobrega temelja nimajo v teh kosteh, v katere se dejansko te 4 implantanti dajo. Kaj storite dejansko takrat, ko imajo ljudje slabo kost? U prošlosti to se radilo u stvari do jučer, ajmo reći tako bolje rečeno, to se radilo nadomještanjem kosti, umjetnom kosti. Međutim, kako znanost napreduje, kako tehnologija se razvija, tako se i 1989. svjetlo dana je ugledao takozvani zigomatični implantat i profesor Brenemark nam je pokazao da mi to možemo sidriti u
govorimo o problematici zgornje čeljusti, uvijek i u takozvane ličnice, u zigome, gdje onda postavljamo naš taj temelj, odnosno implantat u tu kost koja je uvijek solidna, čvrsta i pruža dobar, odličan temelj kako bi mogli nasloniti naše mostove fiksne na to. Znači, to je jedan implantat koji se sidri visoko u ličnicu i tu doživljava svoju integraciju u kosti. Se pravi, ničesar ni na nebu, kar bi onemogočalo zaznavo vsega tistega dobrega? Razvojem tehnologije postavljanja implantata prvo je bilo u prošlosti prije jedno 15 godina problem izlaska tog šarafa prema nepčanoj strani, međutim danas je takozvani ekstramaksilarni pristup koji nam omogućava da jednostavno taj implantat izlazi protetski ispravno na mjesto koje nam je baš potrebno, na mjesto gdje je zub i nigdje ne pravi smetnju. Slišala sam, da je pravzaprav v zaznavanju vonja, zaznavanju okusa, da ima tudi zvok svojo vlogo pri temu. Apsolutno da ima zvuk, jer mi moramo znati da naš taj žvačni organ, naši zubi su integrativni dio koštanog skeleta i znamo da se taj naš zvuk, ta naša vibracija prenosi preko trajektorija kosti do našeg organa sluha. To je takozvana koštana probodljivost gdje mi još na jedan treći način doživljavamo isto tako hranu, a gotovo da smo je i nesvjesni. Tako da to je još jedan element u saznavanju i, kako bi rekli, okusa, mirisa, boje pa i tog zvuka hrane. Svaka hrana ima dakle i svoj zvuk. Wow. Kot ima vsako vino svojo dobro kombinacijo hrane, ne? Ja, sigurno, da vino, ko govorimo sploh o enem takem, bom rekel, zdravem, primernem uživanju vina, je to, bom rekel, dopolnilo s hrano in eno z drugim, bom rekel, se zelo dobro povezuje in tudi, če pijemo ta plemenita naravna vina, lahko pridobimo iz teh vin ogromno dobrih stvari, ki so dobri za, bom rekel, za organizem, za življenje, ogromno antioksidantov, tudi mineralov, vitaminov, ki jih dobimo. Se pravi, vedno pomembno, da je to kvalitetno vino, pridelano, bom rekel, naravno, iz, bom rekel, ekološke predelave. Govorim z čim manj, bom rekel, dodatki. Poznamo tudi drugo vina, ki so bolj, bom rekel, tehnična ali po naše bolj industrijski pristop, bom rekel, do tega. Sam absolutno, bom rekel, predelujem ta naravna vina in zato v teh vinih točno vem, koliko je stvari. In enako velja tudi za hrano. Tudi vsa hrana ni, niti vsa zelenjava ali pa vso sadje ni zdravo. Mislim, če ni pridelano na pravi način, če je ogromno, bom rekel, pri teh umetnih gnojilih, pa potem zaščita in vse ostalega, tako da ni nujno, da je, da je vsako vino ni dobro, da je to alkohol, ki samo, bom rekel, škoduje zdravju, tako tudi vsaka hrana ali pa vsaka zelenjava, sadje, meso, riba ni. Zato je zelo pomembno, da znamo okusiti, prepoznati, kaj je, bom rekel, kvalitetno, kaj je dobro in zato sigurno potrebujemo, bom rekel, te občutke, bom rekel, ki jih dobimo sigurno v ustu in potem tudi, da se pač malo temu poglobimo in bom rekel, da to treniramo in ponavljamo. Potem bomo zaznali tako pri vinu, kaj je dobro in enako tudi pri hrani. Zanimivo. Si pa verjetno s kakšnimi zadevami tudi malce uničujemo brbončice že v osnovi, recimo s cigareti? Sigurno cigareti tudi pretopla, bom rekel, neka prevroča pijača ali pa hrana, bom rekel, ni dobra, tudi ekstremno mrzlo. Vse stvari, bom rekel, neke ekstremne, tudi mogoče prezačinjeno, nekaj ti uničuje in potem rabiš nekaj časa, da se to vzpostavi, da lahko, bom rekel, imaš spet to zaznavaš. Doktor Trampuš, k vam prihajajo ljudje povsem brez zob. No, tisti, ki pa vendarle so jih nekaj ohranili, zob,
Pa verjetno tudi vidite, kakšne so bile njihove prehranjevalne navade oziroma kakšen je bil izbor hrane. Pa, naravno da se to isto tako može podijeliti, znači potrošenost zuba, može se prema nasljeđu, najviše prema, mogu bi reći, funkcionalnom nasljeđu. Što bi to značilo? To bi značilo, znači, koje vi imate u stvari navike iz obitelji. Znači, kako su vam roditelji prenijeli vaše navike od hranjenja, vrsta hrane, pa do organiziranja vaše higijene, znači organiziranja dana vaše higijene. Znači, preporuka je naravno FDA-a da se zubi peru ujutro, da se peru na večer kao nekakav minimum. Međutim, možemo spomenuti lako da se ta zubna higijena može provoditi i preporučena je i kroz dan, ukoliko čovjek ima vremena, ukoliko je u situaciji, i naravno da se to provodi pravilnim načinom kroz zubne konce i tako dalje. Da sad ne ulazimo previše u te funkcijske navike samog čovjeka, međutim, da, nasljeđe kao takvo je najčešće funkcijsko i prema tome možemo isto tako u stolici vidjeti da li je čovjek više jeo, kako bi rekao, nekakve cjelovite žitarice, pa ima malo potrošenije plohe, ili je više jeo nekakvu današnju prerađenu hranu. Današnja hrana, moramo reći, industrijska, ima svoje velike negativne stvari, odnosno negativne učinke na nas. Jel? Prije svega to je plak. Jel? Znači, plak koji nam se lijepi na zubne površine se mineralizira ako se dobro ne očisti i eto nam paradontoze. Naša najraširenija bolest uz karijes je paradontoza koji nam uništava naše zube i odnosno naše kosti, naše dlesni. In danes, seveda, glede na to, da je ogromno tega, je tudi rešitev za vsakega. Ampak danes je tudi precej ostalih zadev malce drugačnih, kot je bilo včasih, v tistih časih, ko je bilo še nebo pokrito. Danes predvsem nimamo časa. Da. Danas nemamo časa začekati nekakve dugotrajne posege i zato se ovaj poseg o kojem smo pričali, All-on-4, zbiva u svega jednom danu. Znači, bitno je naglasiti da ljudi zube dobe začasne u prvom danu svog posjeta, u onom operativnom danu, znači kad ih budimo iz anestezije, jer cijeli poseg se odvija u anesteziji, znači u analgosedaciji, ljudi spavaju, sanjaju i dobiju svoje treće nove zube. Gospod Dino, a vi to slišite? Novodobno zobozdravstvo, ste bili seznanjeni, da je to danes tako? Slušam i uživam i znam da neću nikad, pošto je Zdenko dobar prijatelj, da ću cijeli život moći piti i jest fina i osjetiti fina vina i finu hranu. Moram priznati da sam sad puno bogatiji sa tim znanjem i da nema stresa u životu više. Tudi s strahom pravzaprav zelo dobro manipulirate oziroma ga odpravite v vaših ordinacijah. Pa da, tu je jedno filozofsko pitanje, znači, znate, strah od boli ili bol od straha? Što je čemu bilo primus, pustit ćemo to nekom drugom prilikom da objasnimo, ali moramo reći da se strahovi mogu danas podijeliti od stomatologa, znači, na nekoliko razina. Znači, prva razina nam je zvuk, druga razina nam je neugodan miris, a tek treća razina nam je strah od boli. Jel? Pa kao takvo, to smo u svakom slučaju kod mene u klinici u ortoimplantu maknuli od pacijenta skroz, napravili jednu čekaonu gdje se mogu okusiti puno ljepši, fini, bolji, zdraviji okusi kao što su čajevi, vina, džinevi ili ostali fini napici koje kako ko preferira. Naravno, ne prije operativnog posega, normalno, ne, nego na nekoj kontroli ili tako. A što se tiče samih zvukova, naravno, isto oni su daleko tamo negdje gdje uopće više vaše uho kao takvo neće biti u mogućnosti akceptirati te silne vibracije koje vas uznemiruju, jer vi spavate dok mi radimo taj poseg, ne? To je bitno, to je bitno.
hvala vam za vso to tehnologijo in ja, hvala vsem, ki so vse to razvili, da lahko danes koristimo in seveda sebi v najvišje dobro, da potem lahko okušamo in zares doživimo tisto kapljico česarkoli pa že. Jaz vzpodbujam ljudi, da svojemu lečečemu zdravniku povedo, kaj poleg predpisane terapije uživajo še, od hrane doma, ne vem, mogoče kakšne tehnike, ki jih delajo.